Public Cable Network akipanina paitilai pausinna isun zomnon dinga tuma case le particular marker te isin sa salu chik yen kik jwalinga pochin maban isun zomnon ding ahe amasaina case kichi hi nam hiam pronoun hiam kamal gen na a poimo ma ama thumal te hi ahia etsang din na nominative case ai kele objective case instrumental case kichi kha ipawa amakar kha in ahi vekwa yaile in ahia hile leng akizat dan a atuang chiata nominative case kichi kha subject to kisai subject kichi chena anasiam tu kha ahia objective kichi ahi chiangena athuak tu ahia wai ja chiangena instrumental kichi ahi chiangena avan zat hi ahi wai ahi manina lalpu in chiang in bong akhian hi kichi hitale ya kha nominative case marker hi ahi kile in kichi ya bong to kisa igen kha chiang ina in kichi pen nominative case ahi lawa objective case ang kisa dik chiang ina bong pen athuak tu pen hiya hong kisang hi ahi wai chiang ina instrumental case kichi kha in ma ahi a chiang avan zat ihon et chiang ina again hetu in hi ahi ipawa tuma igen tak sama bangina vam na simna himim inina gen chiang hi ahi alina dingina associative case kichi khat amnon a hoi hi amakar to chi hi ahi mungno to an kane uhi ichile mungno in leng ne a hoi to chiang ina first person ka pronoun a ion et he pian in leng ne in ni khomu na set pichin sakna din ina hi kizang hi ahi locative case kichi kha om namun gen a hi a lamka om ka hi ichi a hi le lamka a om ya ina a om na mun gen chiang a hi manina poimo mama ahi ablative case kichi ahong ki pat namun gen na hi a imfala pan hong pai ka hi ahong ki pat na koi mun hiam ichi le imfala pan hi te hi ai manina a om na lamka kichi te ai kele mungno kichi te lalpu kichi te ai kele chiang ai kele bong kichi te noun hiam ai kele hi pronoun hiam ihan jat na pichin na ahong so manina case kichi hi poimo ma ahi lai pau kichi kha tua ipoimo ngai ma bang ja hiam ichi le ipau chiang a ithei ma hilele iwagel chiang a bang chia gel ding gel khom ding mo gel ka ding english a yet ka syntax le phonology hei ka poimo ma hi manina hei teng ithei siam the na ding ina koi te gen nei a koi te gen nei lo hi hiam thumal ki gom khom ten gen ani ding ikhen jak chiang a tuama gen ani ding chi kha ipoimo ngai ten ten hi manina hi case ki chi le ama kar te hi paite pawandinga poimo ma suak hi a hi ani na a tuma yet nam le nam gel som lo ding chi to ki saina khatve yen zo lai ding pauna bazara ka ho hi chi hitale yai pen mun min a hi le thumal khat gen na in apai thia hile leng pauna kichi mi khathia ama bazara ho a hi le hiya akal hal tuin a izang ahe bazara pauna a ho hi wai zo chiang ina thangpu lian pu in bua hi he khan naam na hi a he leng naam na hi huchi hitale akala kalhal tu ding in jo a khong pen apostrophe le koma kichi tena kalhal thei ahi manina thangpu lianpu in bua hi ichi na dinga koma lek akoi thei ahi hiam ahi kele lianpu in thangpu bua hi hilchidanina akala in koi tale hang hi gel dan ding ahi ko hiam khatina isim chianga ithei siam na ding thamlowina igen chianga le
igen pen bang hi a hi chi the na ding hi lai pa pai che hi manina ye ti I kho ngai ma ma ding a hi I pau chiang ina sentence in gen nom gen chiang ma le dina igen bangina khat ve ve igel chiang ina atuam pi na dina igen syntax le phonology te meldan ahum tuam dung zoina agel la hum tuam theya et sak na ding ina a now hong pi a hi chi bang hi ta le igel dan igel khom chiang atuam lai mal te igel ka chiang atuam hong suak thei oma anaw hong pia hi chi bang ai ke le anaw hong pi a hi yesan taka ia pia le pi a chin kheng ta le hang ye hi again da hong tuam a he oi za chang ina ana u ong pia hi khen kha ten hong ki chi pian kha ong chia jang por bak om manina ye igel tel a he an a u hong pia hi ye te kha kiet a hi le igel dan hong tuam dung zu ina ilo dan le hong tuam hi a hi waya tuma igen Indo Tibetan Burman te adia kina tonal language nei te I hi a ipau ilo hiak I ophoi in ilo hiak ka igen hong tuam dung zu ina wai te gen nei nget asu manina poimo ngai dia kleng chi hi wai lawin phoneme kichi lai mal thuwa igel chianga igel hiak again chiang lo hiak da gen na ahia hiai hi tin in aken theya segmental le supra segmental in ikhen theya hiai hi tin in khen non son le hiai ka phoneme kichi ei pa som li le nga oma hoite laka segmental kichi kha som li oma supra segmental kichi kha nga om hi a he ye segmental kichi a che tuam tuam I khen the no na consonant bang a hi a he noi om te hoi zo che na vowels te a hi a hoi zo che na diphthong ichi te hoi zo che na triphthong ichi te yai tengin akikhen ahi yai kha ei pawin vowel chitale hangleng English te na alam dan ka hon gel jen de va wheels china sim le hang vowels kichi ahi yai consonant le vowels te le diphthong le triphthong te kha segmental som li ten wai oma consonant tom ne ya vowels te le ne ya diphthong le ne ya triphthong le ne ai ya sub supra segmental nga na nga om te la ka hi ke ka tom ste hi a he ye teng ki gomin pa on bol a he hi le leng dena ka kien bangina English a to akibat lo ma na hi ifa pau khiak chianga tonal language ki pen igen hile leng ivagel chianga igel kim theilo et sang na ding ina thum ki chi kha hichin igela hile thum ki chi kha hichin igel nona hiai hi mimal ngai dan khatina hon kum ta zen leng akim het ke ding chi achiang sa hi double vowel kichi kha tu mai ienta yai te kha wajang dek tale han mun tinga chat kim thei lo ahi hitama le double vowel te kha a e I o u ahi a pai te pa wa ki be lap chu o saugin le o hi ahi yai te kha double ina wajang dek tale hang yai teng dia bang kha igel dan akim dia chi ngai dan hong piang ahi yai English na thum kha free ahi a yai kha pray ahi English sa yet le
again gen khak the hit a hi laina thum ki chi pen thum in gel tale hang thum ki chi kha yaidan lo de na thum chin thum in gel le bang achia yai hi ka hon so a he avek vekina ivagen kim ken thi ivagen kim ki theizo ke ding a hitama le atang pi ina hiai double vowel ina bangting ahon pan pi hi diam che hi ngai da an piang hi ai khat ki chi kha hi chin igel a hi le le English a real or hi ke le seldom ki chi kha khat nong pai khat hiai kha khat ma in sim thei khat le le igel chiang ina khat a khat china gel le adik pen diam bangai dan ina ya wai zo chiang ina dan khat no na fresh khat igel zol le khat bek ai ke le khat bek gen na ai diam bek ai ke le bek ki chi hi azang pol om hi manina hiaya bek ki chi a hi chin jang leng adik thei mai ke le hiya chi hi ai wai zo chaina igel dan ding khen khat ding ki chi a strain hiya ding ki cha h ba be lam mok leng banga asian na om ai ke le ding ki chi a hiai bang zang tale han hiai izat nung double e zal lawina ding chin le agel thi thong ding ahe wai lawina b a n ki chi hi bang ki chi bang ai ke le bang ki chi bang atom atam pi ineya huchi hi manina hiaya bang like or what no English again bang wal ki chi pena ilam hong sa a bang pen hi jolawa bang chia saw jadewa ihon action pen kha hong saw ja kina ye pen hi bang china gel le bang chi di o chi hi ngai dan kha hi ai wai zo chang ina pai ki chi bang leng ineya pai ki chi te khom ye te hi bang chi dan lam leng khoi pian ding a he chi hi tu nung a sin to de hi manina ye hi adik pen ka chi a hi ke hi le leng tam pi takina i thei ding om hi a he wai manina ki kum to zel ding gel to zel ding alum lut mi ten lung lut cha ina he mang gen ina gel leng adik pen ding agin ta thoi a he Bazara nafa ka signboard na elle yei bang na budi nga yei hi English a measures china ahia nei tu pasal lam tom gen na yei mr full stop measure miss hiai teng ka kon gen jolde measures ichina pasal awai sumbuk nei tu lam tom gen na ahi ichi a mr etsananen ke bang heleng mr mangnawla chi bang hitale miss ki jangwa ke pen pasal ka hi chi la na din ahe wai ba bagina hiya measures nei tu khat wa hiam khat tu ma in khat nei aki mu khat tun om la ya ka thei khol ke measures khumi garment ni hiya hi anei tu pasal hi na lang hina jen pi in
iva gel pen hiai wa hi aya numei ahi le measures ki chi thei lo ahi ya hi pilvan ma ding ahi chi thu kal che ka hon gen ahi igel chiang en le ipau chiang en ko hiam khatina hiai Mr. chi na ding mangana mi mr phong pe gel ina mr mang khong chi ai ke le dr lal chi khong gel in ye ka Mr. Mang or Dr. Lal chi kha lam sounding ahi igel chiang in leng ya full stop koi thi leng lam tom short form gel na ahi manina ya hi poimo ngai ma tu ahi conductor in pang a program hong ki nan sim khedeka hoi huna kha hiai nan gen chiang ina et sang na khat ka hom gen lai de tu lai thu gen min thang evangelist min thang ma heu tu pa dam kho thang bang gen hitale hiai na hom gel na hom puan hiak chiang ina na hom gen chiang ina evan dam kho thang chilawina ai thele evangelist dam kho thang china alam sawina na puang dinga igel chiang ina EVAN here a full stop ina zoina hichin geling ai hile leng upa mangpu ton sing yai ikebul ni tu upa mangpu ton sing bang nagel chiang ina full stop koi lo ding ai bang jia kin hi chi le evangelist pen kha short form ala na full stop koi ya yai pen kha full form hi short form hi lo hi manina full form hi ya upa chi hi full stop koi di pu ki chi long form hi pu short form hi lo hi agel chini thumal ni mai hital e kamal ni letter ni mai hital e leng akim ai waima bangina pi kichi bang leng bukim long form hi manina full stop hiam koi het lo ding hi chi kha ya I thei siam na ding khat yen a hi wailo khata ipau English sa to ki bang lo om ai 100 kgs kilograms kichi kha yai igen changina zakat kg kichilo ahi huchi ahi le kg zakat kg somna che iget le ap nunglam hi loina amala na ke le gel thi mai lo ding hia hi kahon so khathinon ahi wai manina hiai geldan dik lo hi ai chi hi omlo ai manina ilam dan to ki to kina gel le hang adik te mai ki de di o chi hi e thup khat hi ai wai ma bangina kuma September som le li September som le li va chi sangina September ni som le li china gel le bang asian na tuan dia chi ai ilang khia dan na ivagel thele ahoi pen mai ki de hia chi ngai da na ma ai wai lo ina ani kia hilo agik dan te ai ke le asaw dan te wai te na ding na hi theisiam chale hiam chi ai abana ipau hia chianga ivagen hil khana I thei lo man leng hi thei pp a dik lo a hi lam leng thei tuan lo wa ivagen khana he yama hon vol zo vol hon zo abiakina pathian thu ge ai kele vol zo na pe thei ding chiang ten hi kamali anazak khawa tampi takin anazak khial khana pu ai hon vol zo English bless ahi le adjective ahong lut changena blessing ahi hiai
et le ing vualzol na to kisai a blessing adjective hon kichi kha va he kha adjective ahi hile le he adjective kamal kha he to he tigial khenin akala he yon guang kha wa vual hon zol kichi kha ei pawa hoi takin ngai wale china gen ki banglo ki ai vual hon zol kichi kamal ama lomle vual tam pi hon zol hella hon kai khom hen china ai le hi vual hon zol chi ai hi le vual zol blessing kichi kha ki khen thelo ai ma dum zo ina vual hon zol chi pen kha dik lo in hon vual zol chi kha dik ma ma hi ai voi bana siat bat kichi to siat fa atang pi na iom na ko atom dum zoi le khama inte hi le ya hi bat kichi pen kizang lo wa na pong pau te banga pau khang nak ai the na siat bat helo na siat fa kichi kizang kale adi zodi ai wai ba na sumchil thil kha thil phallo te gen na hi a sumchil kichi to sumchit yai pen le sumchit hi kizang tam lo na it chil sumchil kichi khong kizang ai mangil kichi le manghil hi atang pi a ivagian khel le igen khel kya tham lo na ivagial khel kha na te hi ai ngil kichi kha phomno chi ai ma bagina hil kichi hi wayan kenga gen som na ai huche chang ina mangil kichi to manghil kichi kha gen tua ma hi manghil ichi le imang pen I dream pen kha mi ko hiam kyanga ivagian ai le ye adi dinga hil leng forget hiam forgot hiam english ye wai kha mangil ichi dinga hi le ye manghil pen kha diklo dinga hi chi hi igen no hi ai wai jakina ipau chang in hiam ai ken ikel chang in hiam igen pen ba hi ai dunia igen no pen jo ye te ite kia ye te adik diklo kha ivagian chang nuam china kia hi lawina igena igen khel khak te dik banga ifanga khak te hoi te kha kikum to zeli manina tunum chang in leng igen to denga ipoimo ga pen tu banga hiam ile kha igel chang ina igel pen athumal hiya igel chang ina gen nei denga hiya igel chang in gen nei denga hile le hiya to hiya ya khat yan gel to hiya khat yan gel to hiya khat yan gel pen kha gen nei lowa ipal zuta atom chiat yan gel chang in ha dik thei lo hi ai ni dang lai a pau ki gen igel chang ina word by word athumal a ivagian kha khit khat te ba ni dang a te lai gel da na pathian in hovel it ma ye ting bang hi chi na vagiat tek talen koi ting go ma koi ting khen ding bang teng in gen ne ya bang teng in igom chang a ken ya I hian chang ken hiam chi hi tu ni a isin na pen te ne ka khat a hi a tunung chang in le pai te lai pau ki che hi poimo ma hi ane wali ne le isin ding izui ding tua igen te sanga ma ison the jeu siam ngim na he banga hunlem ta honbel cable network ka hon ki bol hai manina etu te teng ina the siam ding ina ikilamena tunung chang ina ikim non ding